Kekecapaan perkawis Piala Dunia dina Basa Arab bagian kedua. Kick off Rokratul Bidayah. Rokratul Bidayah. Babak kahiji Asyautul Awal. Asyautul Awal. Istirahat. Istirahah. Istirahah. Babak kedua Asyautul Tsani. Asyautul Tsani. Waktu tambihan Al-Waqtul Badil. Al-Waqtul Badil. Atau napi Al-Waqtu Badalud Dha'i'. Al-Waqtu Badalud Dha'i'. Babak tambihan Asyautul Idhafi. Asyautu Al-Idhafiyu. Penaltian Rakalatut Tarjihi. Rakalatut Tarjihi. Nah, ayeuna upami skor naon bahasa Arabna? Upami terang mangga serat di kolom komentar.